Korintoto ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 8. Nu siwo wotsɔ sa vɔe na trɔ̃wo la ɖuɖu. Miaƒe biabia bubu hã ku ɖe nuɖuɖu siwo woɖa tsɔ sa vɔe na legbawo la ŋu. Enye nyateƒe be nunyalawoe mí katã míenye. Nunya ha ɖokuidodoɖedzi vanɛ, ke lɔlɔ̃ tu amewo ɖo. Ne ame aɖe susu be yenya nane la, nenyae be menya nu abe ale si wòle be wòanyae la ene o. Ame si lɔ̃ Mawu le anukwaretɔ me la, eyae Mawu hã nyana. Mina míetrɔ ɖe nya la gbɔ azɔ. Eyae nye enyo be kristotɔ naɖu nu si woɖa na trɔ̃wo kple legbawo loo alo menyo be wòaɖui oa? Mí katã míenya kɔtɛe be Mawu gbagbe ɖeka pɛ koe li, eye legbawo la, womenye naneke kura le xexe sia me o. Ke ne Mawu bubuwo hã li, le dziƒo alo anyigba, abe ale si Mawu geɖewo kple aƒetɔ geɖewo li ene la, ke míawo ya míenya be Mawu ɖeka si nye Fofo la koe li, ame si gbɔ nuwo katã tso, eyae míele agbe na, eye aƒetɔ ɖeka koe li, eyae nye Yesu Kristo, ame si dzi nuwo katã to, eye to eya ma dzi míele agbe. Ke menye ame sia amee nya esia o. Ame aɖewo la, trɔ woƒe nuwo mawo ale gbegbe be ne woɖu nu siawo tɔgbiwo la, wogabuna be trɔ̃woe wotsɔe sa vɔ na, eye esi wònye woƒe dzitsinya gbɔdzɔ ta la, woƒe dzitsinya bua fɔwo. Nɔviwo, minyae be nuɖuɖu mewɔnɛ míetena ɖe Mawu ŋu kpokploe o. Nuɖuɖu megblẽa mí ɖe edzi alo wɔnɛ míenyona ɖe edzi o. Ke ɖeko miakpɔ nyuie be miaƒe ablɔɖe ŋuti dɔwɔwɔ mezu nu kikli na gbɔdzɔgbɔdzɔtɔwo o. Nu si adzɔ lae nye be ne kristotɔ aɖe si ƒe dzitsinya gblɔ nɛ be menyo be yeaɖu trɔ̃wo ƒe vɔsanu o, ke ame sia va kpɔ wò kristotɔ bubu nenɔ anyi ɖe trɔ̃xɔ me le nu ɖum la, ana be eya hã nate kpɔ be yeaɖui. Ke ne eɖui la, eƒe dzitsinya aɖe fu nɛ vevie, eye wòagbɔdzɔ le eƒe dzixɔse me. Ale wò ame si tsi le gbɔgbɔ me la ƒe nuwɔna azu nuɖiaɖia gã aɖe na ame bubu si hã ta Kristo ku ɖo, gake wònye vidzĩ le gbɔgbɔ me. Enye nu vɔ̃ wɔwɔ ɖe Kristo ŋu be wò nuwɔna naɖe dzi le ƒo na ame bubu be wòawɔ nu si tsi tsitre ɖe eƒe dzitsinya ŋu. Eya ta ne to trɔ̃wo ƒe vɔsanuɖuɖu me, mana nɔvinye kristotɔ aɖe nazu nu vɔ̃ wɔla la, ekema nyemagaɖu nu sia tɔgbi gbeɖe o, elabena nyemedi be mana nɔvinye nage le xɔse me o.